Malo atu na ngā ruru e tala whalawa o tala mai Australia le Radio Samoa. O le sowa to whai nei le whonatanga le cabinet tau au po le National Cabinet, ma lo whatatali ai nisi whetuna inga i le mata upui au unanga wharasoifua maranoina i Australia. O premiers ma minister na mua i taunu i le nofuanga mo le whonatanga i Canberra i le pōna pō, ma le sowa amatai tala noanga. O lo talatonuina o se tasi o mata upu tāua wa tala noina e au fiele whaititi o fōma i lau tele po GPs, wha o popo peo tupe tutongi e ngase i mea e tutongi a toi mana mamafa le avenga o lo tau ave wharema i lau tele po public hospitals. E le tau mate le a tau whaiuna i umata i tai o stete moni sosoani tau tupe wha o popo mai le whainga malo a au setaria a toi masuinga te tele mo whale talavai. I lalo se fuafuanga le a whatala noa ma le palemia Anthony Albanese o le atu ina ile malo si angai pharmacist e mawhai eno la tu ina ane ma whautua ina whala au ma waila au mo tong putinga mo ngase ta tele. Nono winga e le na o GPs le no fuanga e mawhai ona mawa iai e ngase se so swani. E le tau mate fo i le aiai ma se suinga le Medicare ma le a whala ua fo i se unga o ia tala noanga pe a mae a fuafuanga uma o lea whailua inga i le so. Tala whanau no whanongo ina i sini le tau na le laina ua whamaunia mai wa umale ola o se tamaititi to tono se ta vale. Tala tonuina sa ta e lona ta male whamalama pito i tua e tau mawhai e whaasau si o na tari i sai to tono le ta vale ua matua i vevela. O li poti muri nei o le mata upu o whairoai o whamatu mai e leo le ta male e le mai o su enga sa whaia e le ini morianga o whaia. O le 7 News o ta wai na wala wana le sosoani whapavave le Railway Parade i Glenfield po le tau le tolu lea wa ule na nafi na ua maua se tamaititi tolu tausanga mai tu tonu se ta vale na tamo whai atu lo na tama e whai e ngā ruenga la vea i peita i le manuia o mai lavalo na ola i lea no fuanga. Ta ule li poti o le e ana le ta vale e maasani fo i le tamaititi na ia whai loa le mea ua tupu na ua o ana i le ta vale. Lo ta ua fo i se whamtalanga le tama o le tamaititi e whapea ua ngalo ia te ia o lo ielo na tali i le ta vale ina ua ia whapaka le ta vale maanga i atu lo lato fale. Wana nafina o atuai le tolu sutasi tike wile bevela lo whai tūrea i le temitonu sa yeista me titi ta vale ma ua tō tele ua wha oane lo whaanga ma wha mai senga mō lea ta me titi ma lona ainga ma tō etu ina mai eise wha manato le NRMA ma tua ma so se tangata ia manatua ia awa le tuwina na o tamaiti po ni meola fo i tonu ta vale e mai se lawa i le tau mawhana whana. Wa aveina leo se vaenga tele o aseta matupe i le lata wa spainga i sini le vasa nei. Ma o leo spainga wa aveina i ma fale te tele o mansions o se whanua tele o atu le fasu fitu miliona na tau, 2 miliona cryptocurrency fa pea i ma wati taunta. O leo spainga na po inai tangata to iwa le solulu, ma wata ua a whai e wha maonia morianga o atu le 2 matausanga e ono fale puipui eile sa ave mataita i nei whainga wha sautu la fono. Fa maure kengi le sa ngā lulue o le Underground Bank la tau te wheme ia i tupe e maua mai soni ngā tū la fono i accounts SS i atunu i fafo mai lava le lua fsulvalue o mai lua whelua sulurua. O le suenga sa whaatino e taita iei leo Australia le Australian Federal Police ma le Criminal Asset Confiscation Task Force o la tau tui nai polo inga e whaasa ai ono tau ia i la tau ia pe a where sidia ma le lua se fulu o fale i sini ma se whanua e tolu se lau ono se fulu hectares e lata le no fuanga na malaiva lele lona lua whaavau malo ua fuafua i sini. Na abe fo i leo ta avale taungata o te ngā tupe o wati ma ato taungata whapea fo juries. Ta ua mai leo lo whanga soro persu e suenga mai ono iei nisi a seta e toi ave ina fo i leo ma ua tu watu ai masalato ulapta inga ili ausol tu la fono o lo mata i tu wina i la tau e leo. E mai se lava kulupu e au fia i le te wina wha asol tu la fono o tupe money laundering. O le skima le whainga malo taluai ua whaingwai no le Robodebt, le ua whainga solo na Iesu e suenga le Royal Commission, ma ua whasiringi ai la tau sa whaafueina lea whainga. O se skima e te le so na fianga na iai tangata, a toi manisi na pule i o la tau soifua peo na iai li poti i le atunu i se taimi usola, ina ua tulturi loa e ofisa o le malo i le whainga malo taluai, i a toi tutongi ane tupelo ai ta la fuai, ma fua ono le whainga le nei le Robodebt. O lo fesiringia la le sa avema te utupe le taimi Christian Porter, ma o ia foi sa avema Minister of Social Services, mai le lua fe se fururima lua fe lua se furfitu.
O ia whaeloa le komiso e sue sa tu inane ia te ia whamtalanga le sao, mai se tase ofiso le malo e whaatau le whaangaio i o le nei scheme, mai na ua wha umi o ngalue le mata upu sa ia iloa ai, e le le whaatulangana o lea whainga, ma sa le fia lava iai, mai ia ta ua fo isa ia whaeloa ia popolenga le tangata na avea mapare mia i lea taimi o Malcolm Turnbull. Ina ua fasiringia pena i o ina le tali ilana mata whaioi sa whaatino i le scheme lea sa taliane pora e na te taliaina. O lo wha o pēr la lea suenga. Ma le tala muli, whai mai o atu i le whasa furu pidiona tala Amerika, tu sa le ma le 5 pidiona tala Australia le polo fiti, ua maua le company Pensinia le Shell, mo le tausanga lava iana te nei lua whelus fururua. O le company au pito tele lea tausua ua Europa, ma o se au wha inga au pito tele fo i leo tupe maua ua lipotia, ua wha alua ina ile tupe maua sa wha mawina le lua whelua tasi e lua fitu pidiona. O whaelo le sidia ma le fast food pasene o tupe maua ia i le tausanga le Shell e maua mai le kesi, ma ua tula i mai fo i le teimiolo o whaua wa i pele taua Ukraine. O le teminei ua whaatulanga e whainga malo i le Union Europa pa pema le United Kingdom la fonga tatongi i polo fiti maua company whaisua au. Ma o le aanga i sa o ia vai ngā tupe fesoso nye i a inga o lo o whea ngai ma whainga tā i le sisi i pe ilunga o le tau le el tise. E leo tā ua mai se fōwhanga Australia i lea tūlanga ma se whaamama avenga mō tangata, a le mai tau fōu i le toa tele, e fōringa ai o fia lava le shao li le whaawau peo le taua Ukraine, ma ati li tele ai lava la tupe maua, o na o a fianga o lea taua i le taua le sua au upeni sini ma le kiso, o lo o whaapitoa i aila la tau au nanga. Tala ia le radio sa momo le nei aspareile, manuia tele le whai unga le vai aso, soifo.